ovdje u Srbiji. Spadamo u treću grupu zavisnika od pomagala, odmah iza insulina i dijabetičara, i to su ljudi većinom trećeg starosnog doba koji imaju druge zdravstvene probleme, tako da doživljavaju jednu vrstu šoka, bez obzira na obrazovanje, na godine starosti, mesto življenja, pol, to je šok. Onda se povlače u sebe. Članovi porodice također imaju probleme i onda tu stupa naše udruženje, da svojim iskustvom, udruženje postoji 22 godine, da im pomognemo da se što pre resocijalizuju i vrate u normalne životne tokove. Međutim, kako je počela... Samo da se radi o stomi. To su osobe kod kojih je izvedena stoma, posljedica kancera, debelog creva, rektuma, prostate, bešika, a sve češće privremeno je stoma kod ulceroznog kolitisa i krona kod mlađih osoba. Problem nastaje kako je korona nastala od 19. godine, tako da članovi porodice koji posle operacije, kad pacijent izađe, brine o tom pacijentu, o pomagalima, njima nije omogućeno na svim klinikama u Srbiji da se edukuju, tako da po izlasku oni se susreću na otpusnim odeljenjima i dobijaju informaciju da postoji udruženje. Mi, od kako je počela korona, baš nastojimo da idemo u kućne posjete i mnogo znači taj lični kontakt. Prosto ne veruju da imam kesu na stomaku i taj lični primjer javlja kod njih optimizam i želju da mogu da nastave dalje. Mi smo predlagali više puta Ministarstvu zdravlja da kućna nega da bude obučena kada dođu da previju ranu svaki drugi dan, da edukuju pacijenta, to je 15 minuta, to je člana porodice, jer je pacijent u nekom drugom svom svetu, ne prihvata bilo što mu govore. Međutim, imamo negativan odgovor, odnosno nikakav odgovor od Ministarstva zdravlja, tako da će da bude naš budući cilj da u prvi mah, da kada dođu da previju ranu, da obuče pacijenta, odnosno člana porodice. Ne znam, samo toliko što je najvažnije. Još imamo neka prava koje ćemo, sredstva za higijenu koje ćemo nastaviti preko fonda, to su maramice, pojas, da svi onkološki pacijenti kada se operišu da dobiju pravo na pojas, da se ne bi stvorila kila, ali kasnije kad se stvori kila, taj već pojas nema svrhe i on je nešto minimalan. Tako da ćemo nastaviti sredstva za higijenu i pojas da svi u startu pacijenti dobiju.